AFC M23 ikomeje kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane ndetse no kwerekana itandukaniro hagati yayo na Tshisekedi na leta ya Tshisekedi yabaga Igoma na Bukavu. No kuvuga ngo hari gahunda zitandukanye zagiye zishyirwaho hariho guhangana n'ibyaha yaba muri politike n'igisirikare nkuko twabibagejejeho mu minsi yashize ko hari abasirikare batandukanye bataye muri yombi barimo Lieutenant Colonel W'Ingoma, barimo murumuna wa General Makenga ndetse n'abandi batandukanye. Iyi nkuru turaza kongera tuyigarukeho kuko hari andi makuru twabonye ayivugaho, ariko tugiye kubanza tugaruke ku nkingi 5 z'intsinzi ku bayobozi ba politiki n'abagisirikare ba AFC M23. Twise cyane rero reka tujye muri nkuru yose uko yakabaye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyononekaye imyaka myinshi kubera ruswa n'akarengane. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 ryihagazeho nk'imbaraga zishaka kubaka igihugu bundi bushya, impinduramatwara y'indangagaciro atari y'urwango. Mu mahame y'ingenzi yigishwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 harimo inkingi 5 z'ingenzi arizo izi zikurikira. Iya mbere ni imyitwarire myiza ariyo discipline, niyo nkingi y'ubumwe n'ubushobozi bwo kubazwa ibyo umuntu akora, kubazwa inshingano, isimbuza akajagari ubumuntu n'ubwenge busobanutse, igahindura buri munyamuryango umukozi w'umutima mu kubaka igihugu gishya. Icya kabiri ubwitange commitment, n'indahiro y'umupatriote isobanura kwitangira igihugu hejuru inyungu z'ubwoko cyangwa iz'umuntu ku giti cye, kandi ikemeza ukwiyemeza kuba indahemuka ku nyungu z'abaturage. Icya gatatu ubushake n'ubudahemuka determination, n'umurimo w'imbere ucanira intambara, n'ukwizera kudacogora muri Kongo itunganye aho kuri gutsinda nubwo habaho gusebya n'ibigeragezo. Icya kane kwitangira icyubahiro n'ubumwe sacrifice for dignity with AFC M23. AFC M23 ihagarariye igitambo cyiza, imyitwarire myiza, kwanga amacakubiri ashingiye ku moko n'ubwitange mu murimo wo gukorera Kongo binyuze mu kazi, kwihangana no gufatanya. Uyu muryango ushaka Kongo yubashywe, ifite ubumwe kandi itunganye. Icya gatanu hari ukwihangana no kwizera igihe endurance, ni ikimenyetso cy'uburemere bw'uyu muryango. Intambara itagabanuka ihoraho ishingiye ku butabera n'ukuri. Bityo rero AFC M23 ni ishuri ry'ubumenyi bw'igihugu, impinduramatwara ishingiye ku myitwarire myiza, ubutabera n'icyubahiro. Intsinzi nyayo yayo ntizaba iy'intambara gusa, ahubwo n'intsinzi y'indangagaciro ivuko rishya rya Kongo n'abayituye. Ngira ngo murabyumva rero ibyo tugarutseho ni amahame 5 y'ingenzi yigishwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Harimo izi nkingi 5 tubagejejeho z'ingenzi zigishwa muri AFC M23. Ibi rero biratujyana ku mu gisirikare. No kuvuga ngo izi nkingi 5 cyangwa aya mahame 5 agomba kubahirizwa muri politiki, ku banyapolitike ndetse no mu gisirikare. Akaba ari nayo mpamvu General Makenga, Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi bakuru ba AFC M23 batazihanganira uwo ari we wese ku rwego rwo yaba arimo rwose kuba yarenga kuri aya mahame cyangwa kuri aya mabwiriza. Akaba ari mpamvu tugiye kongera gusubira ku nkuru ikomeye cyane aho M23 iri gushyiraho imyitwarire mishya no gukaza discipline, ari naryo hame rya mbere muri AFC M23. General Sultan Makenga rero akaba ari guhana abasirikare bamwe na bamwe bagenda bakora amakosa. Tugiye muri iyi nkuru y'abasirikare nkuko n'ubundi twe twabagarutse, ariko ubu tugiye kongera tuyinonosore tuyibagezeho. General Sultan Makenga ukuri ingabo za M23
umugaba mukuru w'ingabo za M23 yatangije urugamba rukomeye rwo kurwanya imyitwarire mibi n'amakosa mu gisirikare cye mu gufata no guhana abasirikare n'abayobozi bagaragaye mu bikorwa byo gusahura, kunyereza umutungo no gukoresha nabi ububasha mu duce M23 ifite mu maboko, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Makenga yerekanye ubushake bwo gushyiraho imiyoborere isukuye no gutandukana n'imigenzo y'ubusahuzi n'akarengane isanzwe ivugwa ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gahunda rero yo gukomeza imbaraga no kuvugurura imiyoborere imeze ite? Mu gihe M23 ikomeje kwiyubaka mu bya gisirikare, yemeje ko imiyoborere myiza y'uduce ifite mu maboko ari kimwe mu by'ibanze igomba gukosora. Uyu murongo mushya ugamije kongera discipline n'ubunyangamugayo mu gisirikare. Nubwo hari ibirego by'abacuruzi n'abaturage b'Ibukavu n'ahandi bavuga ko hari abasirikare bagiye basahura cyangwa bagakora ubucuruzi bw'amagendo i Goma, General Makenga yababajwe cyane n'ibikorwa, ahita ashyiraho politiki ikomeye yo kutihanganira aya makosa ndetse ahana n'abari hafi ye nta kujenjeka, nta gutoranya, buri wese arahanwa. Ibihano by'intangarugero ku bayobozi bakuru. Abayobozi benshi bakomeye muri M23 bafashwe n'ibi bihano, muri bo harimo Jimmy Nzamuye yari komanda wa Goma, aho ashinjwa kwikungahaza ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari Colonel Bernard Maheshe Byamungu wari umwungirije, yari yungirije General Makenga ashinzwe ibikorwa n'ubutasi. Bazile bashingwa umuyobozi w'ubutasi Goma uri mu iperereza ry'ikirego ryo kwiba imodoka no kuzigurisha muri Uganda. Mu kwezi kwa karindwi, Ibrahim Makenga murumuna wa generali akaba umuyobozi wa kabiri ushinzwe umutekano muri Sud Kivu cyangwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yafunzwe azira ruswa kimwe na Manzi Musonera mukuru we ufunzwe azira ibikorwa by'amagendo. I Bukavu, Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 yafunzwe ibyumweru bitatu kubera uruhare mu bikorwa byo gucuruza zahabu. Julien Mahano Baratuje wari umuyobozi wa kabiri w'ubutasi yimuriwe i Masisi. Naho François Kazarama waracyafunze azira kwica umuturage wari utuye mu nzu ye. Intangiriro rero y'imiyoborere ikomeye n'isuku mu gisirikare. Ibi bihano byafashwe na General Makenga bigaragaza icyerekezo gishya cya M23 cyo gusukura ubuyobozi bwayo no guca imigenzo mibi y'ubusahuzi, ruswa n'akarengane. Iyo myitwarire mishya ishimangira intangiriro y'imiyoborere isobanutse kandi igaragaza gutandukana k'ukuri hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. No kuvuga ngo itandukaniro hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba guhita bugaragara. Kuvuga ngo nta guhana, ibi byose ubona n'ubundi biri kuvuga muri M23 n'ubusanzwe byavugwaga byarakorwaga Kinshasa bikanavugwa, ariko yaba akarengane yaba iki karabaga, ariko ugasanga abakora ibikorwa abirwa muri ibi bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro, abirwa muri ibi bikorwa byose abayobozi ba AFC M23 bari guhanirwa ntibahanwaga. Kubera iki? Ubuyobozi bubi bwa leta ya Kinshasa. Abasesenguzi rero benshi bakaba bakomeje kwishimira izi ngamba, bavuga ko ari intambwe ikomeye igana ku mpinduramatwara nyayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe bibera mu bice M23 igenzura i Kinshasa, umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi akaba ari Anthony Tshisekedi we akomeje kurasa amasasu mu ruhame, nta numwe umubaza cyangwa umuhagarika, ibintu bishimangira ubusumbane bukiri mu butegetsi bwa Kinshasa. Ngira ngo nk'uko twabagejejeho inkuru ya Anthony Tshisekedi n'abajepe bamurinda ibyabereye muri Club Nova, ibyo byose byabaye nta numwe wigeze ubazwa
ibyabaye. Ibimenyetso byari bihari, abarashwe barahari, n'ubuhamya twabagejejeho rwose, bari no kwa muganga n'ibifuko bihari bavuga ibyabereye muri night club, ariko ntabwo Anthony Tshisekedi n'abajepe abo bari bari kumwe, abarashe bose nta n'umwe wigeze abazwa ibyahabereye. Ngira ngo murumva ko itandukaniro hagati ya AFC M23 cyangwa AFC M23 ritandukanye cyane n'iryi Kinshasa na Faci Beto ugenda akajya i Buruseli mu Bubiligi akabeshya amahanga katigeze yifuza intambara, azi neza ibyo yavuze, tuzi neza ibitwaro byasanzwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibyo byose rero bikaba ari ibigaragaza imiyoborere myiza, igaragaza icyerekezo cyiza cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baramutse bageze Kinshasa byaba bitanga icyizere ko hari impinduka zishobora kuzaba zitandukanye n'ibyabaye mbere, ndetse hanabayeho leta ya Kivu ari nayo abantu benshi bifuza bashyigikiye M23, kuko ariyo yatuma abantu bose bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri East bagira ubwisanzure bwabo, ubwo na za Ituri turahavuga n'ahandi hose, bagira ubwisanzure mu bice byabo, ku butaka bwabo bw'abakurambere babo, bakaba babasha kubaho mu bwisanzure kandi bagatera imbere hatabayeho ikibazo cya Kinshasa, cyangwa hakabaho n'uburyo bwo kuyobora bw'amastate nk'uko bya federation, nk'uko byakomeje kugenda biba propose, ndetse bya biri no muri mu masezerano iyi M23 irivandika yasinywe ku itariki ya 23 Werurwe. Ibi byose tukaba dutegereje ngo turebe ese koko bizarangira bite. Ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane. Mujye mukanda like niba wakurikiranye video, ujye ukanda like, ni byiza cyane, bituma video bayipushinga ikagera ku bantu benshi nabo bakamenya amakuru ari kugerwaho. Ndabakunda cyane, bless up, murabagaciro.